사람과의 갈등이 생겼을 때 хүн хооронд сэв суулаа. 우리는 먼저 사람을 찾기 쉽습니다. Энэ үед яадаг вэ? Бид эхлээд хүнийг хайдаг. 깨진 관계의 사람을 찾든가 Энэ сэв суулгасан хүнийг хайх юм уу? 깨진 관계의 이야기를 다른 사람에게 말하기 위해서 사람을 찾습니다. Надад сэв суулгасан тэр хүний тухай өөр хэн нэгэн хүнд очиж хэлэх нь амархан байгаад байдаг. 누군가 자기 편을 만들기 위해서 Ямар нэгэн байдлаар өөрийн талын хүмүүсийг бий болгох гэсэн. 누군가의 깨진 관계를 위로받기 위해서 사람을 찾는 겁니다. Энэ сэвцэн харилцаанаасаа болж өөрийнхөө сэтгэлийг тайвшруулахын тулд хэн нэгнийг хайх. 그래서 깨진 관계를 남에게 이야기하기 전에 하나님께 먼저 이야기하는 법을 우리는 배워야 됩니다. Тиймээс нурсан энэ харилцаа, сэвцэн харилцааг би хэн нэгэнд хэлэхээс урьдчилж бурханд хэлэх ёстой. 야고보서 4장입니다. Яков 4 4장 1절로 2절 말씀입니다. 4:1-2. Та нарын дундах хэрүүл болон зөрчил хаанаас гарна вэ? Тэр нь эрхтнүүдэд чинь дайтаж буй та нарын хүслээс гардаг босов. Та нар тачаадан хүсдэг бөгөөд та нарт байхгүй болохоор хүн алдаг. Та нар шундаг бөгөөд олж авч чаддаггүй. Тиймээс та нар тэмцэлдэж хэрэлддэг. Та нар гуйдаггүй учраас та нарт байдаггүй. 우리는 누군가에게 이야기하기 전에 하나님께 먼저 이야기하는 것. Бид тэгэхээр хэн нэгэнд эхэлж хэлэхээс өмнө бурханд хэлэх. 상대방을 원망하기 전에 먼저 기도해야 된다라는 것. Эсрэг талын хүндээ гомдлохоос урьдчилж төрүүлж залбирах. 그럴 때 하나님께서 우리의 마음을 먼저 만져주시는 겁니다. Тэр үед яах вэ? Төрүүлж бурхан бидний сэтгэлд гар хүрнэ. 우리의 마음을 위로해 주시는 거예요. Бидний сэтгэлийг аргадна. 그리고 때로는 상대방의 마음도 변화시켜 주시는 거예요. Зарим тохиолдолд нөгөө талын хүний сэтгэлийг хүртэл бурхан өөрчилж өгнө. 그래서 관계를 위해서는 더욱 기도하는 삶을 살아가야 되는 거예요. Тиймээс энэ харилцааны төлөө илүү их залбирч амьдрах хэрэгтэй. 그럴 때 그 관계는 더욱 건강해질 수 있고 Тэр үед энэ харилцаа илүү эрүүл байна. 모두와 원만해질 수 있다는 겁니다. Өөр хоорондоо эвсэг байж чадна. 다윗이 시편에서 했던 것처럼 Давид дуулал номонд хэлсэнчлэн 하나님께 우리의 마음을 솔직히 쏟아놓는 것이 필요하다는 겁니다. бурханд өөрийнхөө сэтгэлийг илэн далангуу уудлах нь чухал байна. 그래서 내 안에 있는 납심과 분노와 상처와 서운함과 불안함까지 숨기지 말고 그대로 하나님 앞에 아뢰라고 말씀하시는 거예요. Тиймээс өөрийн дотор байгаа тэр гутрал, уур хилэн, шарах, гомдол, түгшүүр эдгээр бүх зүйлийг би нууж халахлалгүй бүгдийг нь бурханд хэлэх байна. 왜냐하면 하나님은 우리의 감정을 비난하지 않으십니다. Яг үгүй бурхан бидний сэтгэлийг буруутгахгүй. 우리의 기도를 들으시는 분이라는 겁니다. Бурхан бидний залбирлыг сонсдог нэг. 그래서 대부분의 갈등은요 충족되지 못한 기대와 필요에서 나오는 거잖아요. Тиймээс дийлэнх тохиолдолд энэ зөрчил хэрүүл биелээгүй хүлээлт хэрэгцээнээс болж үүсдэг. 근데 모든 문제는 우리가 하나님만이 채워줄 수 있는 부분까지 사람에게 기대한다는 겁니다. Гэтэл асуудал нь юу вэ гэвэл бид бүхэн бурханы надад нөхөж өгөх, бурханы надад дүүргэж өгөх ёстой зүйлийг хүртэл хүнээс хүлээгээд байдаг учраас үүсдэг. 사람은 절대 우리를 만족하게 해줄 수 없는 겁니다. Хүн бол хизээч биднийг сэтгэл ханамжтай байлгаж чадахгүй. 부모도 자식에게 만족을 줄 수 없는 거예요. Эцэг эхэнч үр хүүхдээ сэтгэл ханамжтай байлгаж чадахгүй. 자식도 부모에게 만족을 줄 수 없습니다. Үр хүүхэд нь ч эцэг эхийнхээ сэтгэлийг дүүргэж чадахгүй. 아내도 남편에게 만족을 줄 수 없고 Эхнэр нь ч нөхөртөө сэтгэл ханамжийг өгч чадахгүй. 남편도 아내에게 만족을 줄 수 없습니다. Нөхөр нь ч эхнэртээ сэтгэл ханамжийг өгч чадахгүй. 우리는 그 어느 누구도 자기에게 만족한 사람이 없다는 걸 알아야 돼요. Тэгэхээр бид бүхэн хинч миний сэтгэлийг дүүргэж өгөхгүй байна гэдгийг мэдэх ёстой. 근데 사람에게 기대하는 겁니다. Гэтэл хүнээс юм хүлээгээд идэг. 그러니까 갈등이라는 것이 생기는 거예요. Тийм учраас энэ зүйлээс болж зөрчил үүсдэг. 그래서 관계가 깨지는 겁니다. Тийм учраас харилцаанд сэв суудаг. 그래서 완전한 만족과 위로는 오직 하나님께 있다는 걸 우리는 분명히 알아야 되는 겁니다. Тиймээс жинхэнэ сэтгэл ханамж бол бурхнаас ирдэг гэдгийг бид нар тодорхой мэдэж амьдрах ёстой. 하나님 말씀하시잖아요. Бурхан хэлсэн шүү дээ. 하나님은 위로자이거늘 위로자이거늘. Бурхан бол тайвшруулагч нэгэн. 그런데 이스라엘 백성들은 이집트에게 가서 위로를 받으려고 하고 Гэтэл Израилийн ард түмэн яасан бэ? Египтээс тайвширлыг хайгаад байсан. 이방 민족에게 위로를 받으려고 했잖아요. Харь үндэстнүүдээс тайвширлыг эрэлхийлээд байсан. 그래서 하나님이 나연을 나연을. 그런데 너희는 자꾸 사람을 의지한다라고 책망하시잖아요. Бурхан хэлдэг би та нарын тайвшруулагч гэхэд тэд хүнд хүлээлт тавиад 근데 байсан. 우리도 똑같은 겁니다. Бидний хувьд адилхан. 그러다 보니까 관계가 깨지는 거예요. Ингээд байдаг учраас л бидний харилцаанд сэв суудаг. 그래서 이집트와 이스라엘의 관계가 깨지잖아요. Тиймээс Египт болон Израилийн харилцаа нурдаг. 왜? 야가. 이집트를 의지했는데 Египтэд найдсан. 이집트가 이스라엘이 기대했던 것만큼 만족을 주지 못하니까 Гэтэл Египт Израилийн тэр хүссэн хүлээлтийн дагуу сэтгэл ханамжийг нөгөөгүй. 갈등이 생기고 깨지게 되는 거예요. Тийм учраас зөрчил үүссэн
нурсан. 이게 나라와 나라 간의 이야기지만 Энэ улс хоорондын түүх боловч 작게 사람과 사람과의 관계로 놓고 보면 똑같은 겁니다. багаар бол хүн хоорондын харилцааг авч үзэх юм бол яг адилхан. 모든 가정이 하나님을 바라볼 때에 화목해지는 것이고 Бүхий л үйл явц бурхныг л харж байх үед, бурхан дээр л төвлөрч байх үед эв найрамдалтай юм. 하나님을 온전히 바라보는 삶을 살아가는 사람은 모든 사람과의 관계를 원만하게 이루어갈 수 있는 모습을 보게 되는 겁니다. Бурхныг л харж амьдарч байгаа хүн бүх хүнтэй эвтэй байж амьдардаг дүр төрхөөр тэр нь харагддаг байна. 그래서 야고보는 갈등의 원인 가운데 하나가 기도의 부족이라고 말씀하고 있는 거예요. Тиймээс Яков хэлэхдээ энэ зөрчил үүсдэг шалтгаануудын нэг нь залбирал дуцнаас болсон гэдгийг хэлсэн. 하나님을 의지하지 않는 삶을 살고 있기 때문에 갈등의 원인이 계속해서 올라온다라는 겁니다. Бурханд найдвараа тавьж амьдрахгүй байгаа учраас л хүн хоорондын зөрчил үүсэж байгаа бас нэгэн шалтгаан болж байгаа гэдгийг хэлсэн байна. 그리고 그 갈등을 해결하지 못한다라는 거예요. Тэгээд энэ зөрчлийг шийдвэрлэж чаддаггүй. 그래서 관계가 깨진다라는 겁니다. Тиймээс харилцаа нурж сэв суудаг. 그래서 우리는 가장 먼저 하나님께 구하는 삶이 필요하다라는 겁니다. Тиймээс бид бүхэн хамгийн түрүүнд энэ харилцааг хадгалж явахын тулд Бурханд хэлдэг байх хэрэгтэй. 그래서 하나님은 나에게 먼저 나오라고 말씀하시는 거예요. Тиймээс Бурхан надад эхлээд над руу эхлээд ир гэдгийг. 그리고 하나님께 모든 것 하나도 빠짐없이 다 아뢰라고 말씀하시는 거예요. Тэгээ Бурханд бүх зүйлээ нэгийг нь ч орхигдуулалгүй бүгдийг нь хэл гэж байгаа. 요셉이 형들에 의해서 은 20에 이집트의 노예로 팔려갑니다. Йосеф ах нартаа үзэн язагцсанаар 20 мөнгөн зосоор Египт руу хөдөлдаалагдав. 그리고 이집트에 내려가서 13년이라는 시간 동안 고난을 당합니다. Египтэд очоод тэр хүн 13 жилийн турш зовсон. 참 하나님들 이 요셉의 마음 속에는 형들에 대한 원망이 얼마나 쌓여갔겠습니까? Йосефийн дотор ах нараа үзэн ятсан сэтгэл, ах нартаа гомдлох сэтгэл ямар их байсан бол. 근데 하나도 그 원망을 쌓아가지 않았어요. Гэтэл тэр гомдлоо дотроо юр хадгалаагүй. 그 이유가 뭐냐? Шалтгаан нь 하나님께 맡겼기 때문이라는 거예요. Бурханд даатгаад орхиж байсан учраас. 하나님께. Бурханд. 자신의 모든 것이 하나님 손에 있다는 걸 알았기 때문에 Өөрт нь тохиолдож байгаа бүх зүйл Бурханы мутарт байгаа гэдгийг мэдж байгаа.